ngantar anjing lagi nih. Halo guys, Randi Jaitra di sini. Ini dia anjing Corgi. Nah, tapi guys, anjing ini udah kepunyaan Sultan ya guys, dan harus dikirim. Tuh, lucu banget guys. Gimana ya namanya anjing Randi Jaitra? Bukan kaleng-kaleng guys. Kalian lihat aja nih. Benar-benar lucu, gemes. Sebelum dikirim, dicek kesehatannya guys. Harus divaksin guys. No, nih dia udah vaksin ya. Bukti dia udah vaksin. Terus ada stambumnya juga. Aman guys. Baik-baik ya. Hati-hati ya. Ya udah guys, daripada berlama-lama, segera kita kirimkan. Let's go.